USUKA Dengaon HS School Unit keseng pon Nagarik Suraksha Manch lapen RTI klembang phu Mahajon Kropen Phirangkea Mai Kangni Kadom Nelibirta Live Thanbang Phi Sami Rini Mailin Timongpi Asnonang Ton Pen Birta Arjuponikha USUKA Song Aro Arim ansose kepangtang ponthekji aphan pura prekjam adimalo Regional Committee Branch Committee School Unit lapen College Unit keseng padoponlo Pinile thota nerlopor phai simalom Dengaon HS School hemalo USUKA Dengaon HS School Unit keseng padopon USUKA Dengaon Regional Committee ameipu sarlong hanse ki chari pon amayalong USUKA Tiripi ameipu Bibison Teron Kongchunbang Jintu Hazarika USUKA Difugaf College Unit ameipu thengtom tokbi atum chetongdon Penang chingwa chingsai derapi sarmen intia phan meipu laben David Singnar phan chunbang arpu pek ponsi ingtang kring pen USUKA Dengaon HS School Unit sengponlo Mayalong karbyang longarlo sonsuri kisung ke boy jase metpet toklang choki chokama mo lapen aduye hoy puthak ardap thipen kachisong pon jiaphan chingwa chingsai pon sonsi school do analong ta prabjin pen school visit asai kideng pon jiaphan ta mayalong cheparai pon News Desk Birta Live মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি মহাবিদ্যালয় গোট আৰু স্কুল গোট ইতিমধ্যে আমি গঠন কৰা হৈছে সেয়ে আজি আমি সমিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা দেনগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শাখা আমি গঠন কৰা হৈছে ইয়াত চাৰমেন ইংতি সভাপতি আৰু ডেভিডson সিংনাৰৰ সম্পাদক হিচাপে লৈ 31 জনীয়া কমিটি শক্তিশালী কমিটি ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন সমস্যা জটিল সমস্যা আগন্তুক দিনবোৰত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আপোচবিন সংগ্ৰাম চলাই যাবৰ কাৰণে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় Pinyada porphai kepen nagarik suraksha manch lapen RTI klembang phu Mahajon Kroa hin pen Karbi Anglong Digital News Forum thihek pen KADNF asai hemalong Phirangkea Mai inipon Bangso Phirangkea Mai kangni pon nang kok alam the Mahajon Kropen kaningje pon ke rada tumta chirok tok pen si do nangji ka chirok tok ka ve mate bang aphan ninga che thedun vera joine sarkar pen kilongdun nangji do anta longdun dedate tilopusi ningje Alang liki jongpon National Highway 627 lake Amsoy Gate pen di Mahasawan. Lasi West Karbi Anglong hawar laso National Highway 627 krong ni mate tulena towar krong pon putji. Lasi rong asor chilangdun pe menang jibusi klar dak pen ningje. Laso rong kodak dak si kevur pon jima nonalang lilam thelong arjudun sina. Daldali pen Birta Life apherong ke Abraham Tiso report. Ke mai ke pha lake nagurik sureksa mons hoi lapen inut RTI claim bang phu hoi lo lasi nilige nagurik sureksa mon along a president lapen RTI take claim bang phu lo lapen nili dung bangke netro phangchu lage vice president lo nagurik sureksa mons lake netro phangchu lo lapen pualang li bangke la kupli homosti lo a president lo nagurik sureksa mons lasi pinini litum perangke mai ke pha जैसे मेट पेट पेन के फालम थे बंगे ला फैलो जे कार्बी आंगलों आरात इली तुम रोंग रूप के दो कदो कवे अकर बी खाई अंत में चिरोक तक दो नंगजी पाफांसी नीली पिनीला सो अपहरें के माय के फा लसी इली तुम का चिरोक तक ते अजॉयने इली तुम का चिरोक तक ते पॉट इली तुम काय किता चौक जीवन बांग अपहान इनिंग चिथे इमिथांग अखे हिजान इमिथांग अमुनित अकोर्टे मुटी पुनु पोसार si dulu pu ninga che the joine ile tum ke long ya somta long nu ne delu lasi la so pu taxi che than phui nang le tum lasi ni lipini ke cheng si ke la halo non ke dam tang jitu krong phlia towar an alam ki ke dosai la ke nili gali ka do ka we taning je lo nili taning je bom lo lasi hala swang thun pini ka ning je ji bangala pohelo je ile tumalong National Highway 627 National Highway 627 Amsoy Gate to Hadima Hasawan si laso atowar ke kapalipo tulen lake krong ni atowar lo non kapeleji lasi hala krong ni atowar kapeleji Amsoy Gate to la Hadima Hasawan kapeleji lake Nogaon district ta kroy putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Dengaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu chetdo hadak
kupede di mahasau adungara long lasi laswa towara long ilitum west karbiang long arada tumta kacerok tok dunjia phansi ladak ilitum ke claim ke dam nangi koson ma laso phansi chethan sinang pusi nili dak pherai pherang ke mai ke pha Pini Birta Bangke, Labang Sekang Tuan Poniklo, Lying Bomb Ta, Birta Live.